Stana. I sada može biti opasno. I tu je Salihamidzić 1-1. I 1-1 Salihamidzić. 1-1 brzi protuudar. Rekao sam da se igra vrlo otvoreno. I to je izjednačenje negdje 24. 25. minuta. Neugodan je taj mali Salihamidzić iz Hamburger Sportvereina, 19-godišnjak. Vidite kako je dobro primio tu loptu. Dakle, Halilović je igrao u Vinkovcima Brodu i evo sada prilike Bolić je na desnoj strani. Bolić ima priliku. 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Bolić 1-0. Elmir Bolić koji je postigao i gol protiv reprezentacije Italije, doveo je reprezentaciju Bosne i Hercegovine u vodstvo. Sjajan pogodak. Elmir Bolić, 7-8 minuta, 1-0. I evo, pogledajte, Elmir Bolić, evo sada tog pogotka još jednom, prošao je pored Englara i onda iz kosta, meni se učinilo da je možda malo otišao suviše u kost, ali evo sada još jednom iz drugog ugla tog pogotka i Bolić u suprotan ugao. I sada lopta kod Šabića. Halilović. Beširević, sada Kodro ima loptu. Kodro, prilika je za Kodru. Kodro, 2-0. Meho Kodro, 2-0. Pa to je sjajno. Meho Kodro potvrđuje konačno reputaciju izvrsnog strijelca. Očekivali smo od Mehe Kodre pogotke i evo, konačno proradio je. 35. minuta, Kodro 2-0, reprezentacija Bosne i Hercegovine vodi. Meho Kodro, pogledajmo još jednom. Evo, tu je bio i Englaro, tu je bio i Križan. I pogledajte. Ipak zastao je Hasan Salihamidzić, tu je Mujčin ide, Mujčin ulazi u kazneni prostor i to je gol! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Strijelac Edin Mujčin, pa to je sjajan pogodak. Bosna i Hercegovina, Danska 1-0. 18. minuta. Salihamidzića. Izvrsno je prošao, sada Meho Kodro ima priliku i da vidimo sada. To je 11-terac. Elmir Bolić 2-0. Salihamidzić kreće. Na lijevoj strani mu je Bolić. Sjajan potez. I da vidimo. I sada ovo je novi 11-terac sa 11 metara. Bolić 3-0, dva pogotka Bolića, oba iz 11-terca. Reprezentacija Bosne i Hercegovine vodi protiv Danske 3-0. Evo još jednom. Pa ko se je tome nadao? Jarni Ladić i pomoćni sudac maše i to je 1-0. To je 1-0. Robert Jarni vratio je loptu Draženu Ladiću koji je promašio loptu i lopta je prešla crtu. Bosna i Hercegovina u Zagrebu vodi 1-0. Nakon Splita, nakon onog pogotka protiv Danske,
Sada zaista pogledajmo još jednom, jedna lagano vraćena lopta, ništa tu nije bilo sporno osim potpune dekoncentracije našeg vratara Dražena Ladića i ovo je sporno. Jelis vodi izravno u Francusku, drugo otvara mogućnost dodatnih kvalifikacija. Bolići, Ladići, hoće li biti pogodak? Nevjerojatno je, evo pogotka za izjednačenje za 2:2. Sa brojem 10 Hasan Salihamidzić je strelac. Pogledajmo još jednom, Bolić je izveo slobodni udarac i Dražen Ladić je potpuno izvan forme, dekoncentriran. Šabić i sada Baljić ima loptu. Dobar centar šut, 1:0, reprezentacija Bosne i Hercegovine je povela. Bolić 1:0. Oduševljenje na stadionu. Gledalište je jednostavno proključalo. Bosna i Hercegovina vodi sa 1:0.